الذنب ويأفو الزلل تنزح يا مولانا النقص والإلل بسط الأرض بقدرته وأرسى الجبل خلق السماوات والأرض ولن يتركن همل والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Wasanglit ibang puji Allah subhanahu wa ta'ala serta salawat ibang salam pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, yaling isab kita ng biyaw na program sin Markaz Al-Iman at yaguhanan sin Sheikh na to, Sheikh Tansibar Jamahali. So insyaAllah subhanahu wa ta'ala continue niya na in bago kitab amin bakas na to nalilay sin Ahad Lima Bayaon amin na in Qaidat Surah Sitiyah. So ito balik pa ni microphone, فليتفضل فضيلته مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصف به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه ولا يلحدون في أسماء الله وآياته ولا يكيفونه ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى. In pengajian na tuhad lawin, ni pengajian hikarwaring kitab Al-Aqidatil Wasitiyah. Amuin pengajian kiatagnaan na to sin Ahad Lima Bayaon. In agisin Syekh rahimahullahu ta'ala, dahil di kitab niya ini wa minal imani billah, iban daing hapag iman pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabot na ito na sin pengajian lima bay in rukun iman unum, sarta nalilay na ito yung panagnan rukun sin iman amunain imanu billah, pagparat siya pa Allah ta'ala. Sarta nasabot na ito in pag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala nalangkum ninupat parikala. Ini kaysa niya parat sayahon mo in kaon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ini karuan niya mag-iman ka hapag katuhan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sin siya'y nagpapanyari ha manusia, siya'y magbuhay ha manusia, siya'y magpatay ha manusia. Ini katunya al-imanu bi-uluhiyatihi. Parat sayahon mo sin wayroon Tuhan mapatut pag-ibadatan, wayroon Tuhan mapatut pagtagipunan, bat malingkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kaupat niya al-imanu bi asma'illahi wa sifatihi. Parat sayahon mo in kangan-nganan sin Allah subhanahu wa ta'ala, iban sin kasipat-sipatan niya. Habiyaon siyupatan niya. Amin pangadyan na tubiyaon. Supat sin pangadyan lima bay. In aginya wa minal imani billah, iban inday nga pag-iman pagparat siya pa Allah, biharing kita nyo mamarat siya pa Allah ta'ala. Laung niya al-imanu bima wasafa bihi nafsahu. Parat sayahon mo hauno-uno intiag sipat niya hangin nawabaran niya. Dahil hindi hay ni siyabot Syekh Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, al-imanu bima wasafa bihi nafsahu. Pag-iman, pagparat saya hauno-uno sipat amin kiyabay ta niya ginawabaran niya. May tabahawin niya siyabot ingan niya, atawin asma niya. Isiyabot niya rin di sifah.
law sin mga ulama siyabot din din sifat in sifat sin Allah Ta'ala bukun ngan din siyabot sabab muna law niya imma li'annahu ma min ismin illa yatadamman sifah. Sabi muna jawab niya hangkan sifat in siyabot niya rin di bukun ngan sabab in tiap-tiap ngan nagdara na siya sin sifat niya. Atawakan hangkan sifat in siyabot niya rin di ni bukun ngan sabab in khilaf in piyagsulangan sin mga sila naggugol Muslim in piyagsulangan sin Islam sin Muslim hatungod sin asma'ullahi iwan sifat niya haparkala sifat sin Allah Ta'ala kulang din piyagsulangan nila. Adapun din di sila nagsulang mataon hasipat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hangkan amo ini hindi hilantod kalagguan day di hapangadyan ini siyabot nin sifat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabiyarin yung pagparat saya sin kita. Pagparat saya sin kita ahlus sunnah wal jamaah tungod sin sifat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. In agin niya parat sayahon mo in sifat sin Allah Ta'ala mo in piag sifat niya hakin hawabaran niya. In Allah Subhanahu wa Ta'ala na may tay siya sinaon sifat niya asabab din dito subay na tukakaroon in uno beta niya. Hawno na may tay Allah Ta'ala sin sifat niya fi kitabihi dahin doon ha kitab niya in maksud dahin dihay ni Al-Quran Al-Karim bima'na uno in sifat sin Allah Ta'ala biyayta niya hagin hawabaran niya rin doon ha kitab niya doon ha Quran Al-Karim mawajib na to subay parat sayang mawajib na to subay kahakaroon may ta tiyawag kitab tiyawag siya kitab li'annahu maktubun fil lawhil mahfuz kitab pagsusulatan tiyawag siya kitab sabab kiya sulat siya lawhil mahfuz damikyan in Quranul Karim kiya sulat day sab siya sin mga sila mayat magsulat sin mushaf kiya sulat sin mga sila amuin nakauna nagsulat hakapanag na ang katuron sin Quran Karim damikyan kiya sulat day sab in iniha mga mushaf biya si magkabasa na to hawak to bihaon asabab din dito tiyawag siya kitab bima na maktub hati niya pagsusulatan ang panisyupat pa Allah Ta'ala at tinakitab Allah in maksud din dihay ng Quran Al-Karim atawakan kalamullah biutang siya kitabullah sabin ini kalam sin Allah Subhanahu wa Ta'ala namisara in Allah Ta'ala hauno kabayaan niya bisarahun in katan huruf in katan kalimah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala hati niya dahil dito kita magkawa sin pamarat siya sin kita sin pag-iman sin kita hatungod sin sifat sin Allah Ta'ala muna yung pangawaan ta amo na yung Quran Al-Karim ini karwa niya wa bima wasafahu bihi rasuluhu iban haunu atawakan piag sifat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam bang namay tay Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bihainin sifat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala mawajib na to subay kahakaroon mawajib na to subay parat sayang dahil di hapangadyan ini amuin pagkawaan na to pamaham sin kasipat-sipatan sin Allah Ta'ala in angin na to kawaon na to dengan kitabullah kitab sin Allah Ta'ala iwan kawaon na to hauno sifat beita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam dahil niya pangadyan ini in makawa na to in pagparat sayaan na minal imani billahi al imanu bima wasafa bihi nafsah in makawa na to pangadyan dahil nga pagparat saya pa Allah Subhanahu wa Ta'ala parat sayahon na to in uno na sifat piag sifat niya hagin hawabaran niya adapun bang aun na may taay katutanyo bihay ni in sifat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala
hawairun na kiabaita sin Allah Ta'ala kitab niya. Iban hawairun day sab kiabaita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sunnah niya. Inyat tu bukun sabunnal sifat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ini karo maka na to pangajian anna sifatullahi azza wa jalla min umuril ghaibiyah. In sifat sin Allah subhanahu wa ta'ala perkala ghaib. Nakatatapuk kato tanyo. Hasabab din dito in perkala nakatatapuk amun ilmul ghaib. Tiapuk sin Allah subhanahu wa ta'ala. Di na to ini kahatihan. Di na to kaingatan. Bat malainkan bang biyay kato sin Allah ta'ala atawakan biyay kato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lawhi Imam Ahmad rahimahullah ta'ala la yusaf Allah illa bima wasafa bihi nafsahu aw wasafa bihi rasuluhu wa la yutajawaz al-Quran wal hadis. Di kita lawhi Imam Ahmad di manjari magsifat sin sifat sin Allah subhanahu wa ta'ala bat malainkan amun sifat piag sifat niya ginawabaran niya atawakan sifat biyaita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ibandi kita manjari limiulakad deng habaita sin Quran iban deng habaita hadis sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini perkal ghaib. Di na to kahatihan. Amo pakai sifat niya in kaingatan na to bang di kita baitaan sin Allah ta'ala. Walaupun in zat niya in baran sin Allah subhanahu wa ta'ala. Di na to kaingatan. Bang biari in tud. In hakika. Biari in tud. In kasabunan. In Allah subhanahu wa ta'ala baitaan kita nyo aunin sulha. Baitaan kita nyo aunin narka. Sa bang hipasipat kato tanyo. Insulwa, ipasipat kato tanyo narka. Di na to ikabaita. Di na to masabanding. Insabunna sifat sinsulwa iman sinarka. Demikian alam sin Quranul Karim. Demikian kiabaita daysab sin aun fakihah alam sin sulwa. Aun bungang kahoy. Aun dain dito halam sin sulha mga bungang kahoy aun hurul in mataurin nasabot loon sin sulha aun kakahoy-kahoyan sa di nato maparagbus bang biya diin indagbus sin kahoy halam sin sulha bang biya diin indagbus sin bunga niya halam sin sulha bang biya ring inlanab niya bang biya ring inlanab niya in katanya tu piapan jari saja sin Allah ta'ala makhluk piapanjari saja. Di na to nakaingatan. Biarin na ba nagpapanjari. Labi awla di na to kaingatan. Bat malainkan. Bangkitan yung kiabaitaan sin Allah ta'ala. Sin sifat niya. Atawakan kiabaitaan sin Rasul. Ang pagitan nyo makaingat. Bang di da kita kabaitaan. Wayun pagduarwa. Di na to yato kaingatan. Amo pagkakaingatan na to in Allah ta'ala. Inzat niya. Atawakan in sifat niya bang kita nyuri kabaitaan. Minsan in roh, minsan in nyawalihan sing kita nyo. Yari masuk kato, yari habaranta, yari hajasadta. Di tara kaingatan in kasabunalan niya. Di mo siya madrawing. Di mo siya maparagbus. Bang biya din dagbus sin nyawa mo. Malingkan yan masuk kayo mo. Yan hakin hawabaran mo. Malingkan in nyawa pagkakitaan. Kakitaan in nyawa. Buon kakitaan. Biyita si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anna ruha idha qabidah tabi'ahul basar. Matantudlaw niya nyawa apabila siya igun sin malakal maut in nyawalihan sin manusia dainun hajasad niya law sin Nabi Muhammad tabi'ahul basar. Ururon siya sin pangatod. Kakitaan mo nyawa mo miig na rainun hajasad mo apabila kau dagpakan na sin kamatay. Kakitaan niya to si manusia. Kaya ito si Nabi Muhammad. Sa habihaon. Bang kau asubon biya diin bain dagbus sin nyawa mo. Di mo yato masipat. Di mo hikabaita. Nabiyari inna bang sipat. Sin Allah subhanahu wa ta'ala. Inyat to ilmul ghaib. Wayroon makaingat. Sing kasabunalan niya. Wayroon makaingat. Sing kamatanan niya. Ba't malainkan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah sabab din dito. Pagka wayroon makaingat ka niya.
supaya tu kita umingat duna Quran. Sebab siya innam sulat halam sin Quran Al-Karim Allah Ta'ala dia tak narindun inday nga mga sifat niya. Impag-sifat na to pa Allah Ta'ala supaya kaya sifat ha Quran at awakan kaya sifat ha sunnah. Nabang sopa mabiyay ta mo yung sifat sin Allah Ta'ala dukay na yung hakyabay ta ha Quran iwan ha sunnah matantuod nagsifat na kaw sin bukon sifat sin Allah Ta'ala kasabunnalan. Biya na sinafarman sin Allah Ta'ala biyay ta ni sinaon siya sifat in agnya bal yadahu mabsutatan yadahu awnin Allah subhanahu wa ta'ala lima awn gulamay lima sin Allah ta'ala mabsutatan ukab kaya bayta sin Allah ta'ala dahing hasipat ni awn siya lima bangsa pa maiya miyan kau inna Allah ta'ala laysa lahu yad haqiqiyah wayruun imiyan kau inna Allah ta'ala wayruun liman yasabunnal bal al-murad bil yad ma yusbaghahu minan ni'am ala ibadihi. Bangsa pa maimian kalau mo inyad din dito bukon manunjuki lima sin Allah Ta'ala sa inyad tu manunjuki amo inhi pagdihir sin Allah Ta'ala karayawan ha ipon niya habihat tu kahalan nagsifat na kau sin sifat sin Allah Ta'ala hawairun kiyabait ha Quran iban hawairun kiyabait ha sunnah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian maka mo papangadyan din ha sifat ini pamung si muallif rahimahullahu ta'ala nasabot na to kaina dahing hasifat sin Allah subhanahu wa ta'ala yushmalu kullu ma wasafa Allah bihi nafsahu min as-sifat az-zatiyah wal ma'nawiyah wal khabariyah was sifat al-fi'liyah. Dan dia ini sifat sin Allah ta'ala mun dia tak ni Quran iban beta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sunnahnya nalangkum na rin diin sifat sin Allah Ta'ala sifat zatiyah iban sifat ma'nawiyah iban sifat khabariyah iban sifat fi'liyah. In sifatun zatiyah nawan nabahagi siya nagdua pagtawagon ma'nawiyah iban pagtawagon al-khabariyah. In ma'nawiyah in ini tabtab di ini magkayig Allah subhanahu wa ta'ala sifat na ini biya nasin al-haya kabuhi sin Allah subhanahu wa ta'ala buhi siya al-ilm aun siya ilmu aun siya panghati al-qudrah aun siya kawasa in sifat ini biyak sifat sin Allah subhanahu wa ta'ala pagtawagon sifat al-ma'nawiyah. Ini karuan niya sifatul khabariyah khabar na maitay ng Allah subhanahu wa ta'ala sin sifat niya aun siya yadain aun siya dua lima aun siya wajh aun siya bayhu aun siya aynain aun siya dua mata iwan pasindukain sifat sin Allah subhanahu wa ta'ala al-khabariyah. Indukain dahing hatu sifatul fi'liyah. Sifatul fi'liyah muta'alliqun bimasyiatihi. Sifatul fi'liyah kakahinang sin Allah ta'ala ini miya magad ti mata'alluq dahil doon na pagbaya niya in pagbaya niya na bahagi siya nagduwa in panagnaan law niya sifatun laha sababun ma'lum sifat sin Allah subhanahu wa ta'ala aun siya sabab biya na sin in Allah subhanahu wa ta'ala magrida kuno niya karidaan in manusia kuno dumatong in rida sin Allah subhanahu wa ta'ala apabila aun sabab dumatong bang muhinang in kakahinang amu in karidaan sin Allah ta'ala wayrun pagduarwa in Allah subhanahu wa ta'ala magrida kayo biya na simbiyata niya in takfuru fa inna Allah ghaniyun ankum bang kamu magkufur in Allah subhanahu wa ta'ala dayahanin Allah ta'ala makakaus kanyo wala yarda li ibadihi al-kufra iban di magrida in Allah ta'ala haipun niya apabila ipun niya magkufur wa in tashkuru yardahu lakum
apabila kamu magsyukur kaniya, apabila kamu magsyukur fa Allah Ta'ala, magrida siya kanyo. Dan dia ini, insabab, ikarida sin Allah Ta'ala rin dia ayat ini, apabila kau nagsyukur kaniya, bang kau nagsyukur kaniya, dan hasipat sin Allah Ta'ala, magrida siya kayo. Ini karuannya, sifatun laysa laha sababun ma'lum. Sifat sin Allah Ta'ala wairun sababnya. Minsan wairun sabab dumatong asal magjatuin sifat niya ini. Sa bukun continue, bukun permanent in sifat niya ini. Bukun biasin kabuhi, buhi siya sa lama-lama. Ilm, aun ilmu niya sa lama-lama, di ini magkaig. Qudra, kawasan niya, damikyan. Adapun in rida, aun waktu magrida siya, aun waktu duwalan siya. Dipindiha kakahinang mo. Dipindiha sabab, kaginang mo si manusia. Sifat ito sin Allah Ta'ala. In sifat amo in wairun sabab niya, sifatun fi'liyah, kakahinang sin Allah Ta'ala, biya na sin in Allah Subhanahu wa Ta'ala, yanzilu ila samai dunya hina yabqa sulusul layla al-akhir. In Allah Ta'ala magnaog siya mari palangit dunya. Numaugin Allah Ta'ala mari palangit dunya, bang mabut na inhikatu bahagian sindrom. Inyat tuwairun sabab niya, bang dumatong in waktu niya yaon, sibu daon hinang, sinipon niya atawakan wairun na hinang, asal magnaog siya mari palangit dunya, bang mabut inhikatu bahagian sindrom. Biya na simbeta si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna Allah yanzilu ila samai dunya, hina yabqa sulusul layla al-akhir. Matanto din Allah Ta'ala magnaog siya mari palangit dunya, bang mabut na ini katu bahagian sindrom. Amoy ato nga mga sifat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahil pahapangadyan maka na to, annal aqla la madkhala lahu fi babil asma'i was sifat. In akal pikilan si manusia, wayroon to tiranan makasud, maun papag-ingat sin sifat, iban sin kangan-nganan sin Allah Ta'ala. Di ini makaakal-akalon si manusia. Di ini makatali-talion si manusia. Amuin dumihir siya sifat sin Allah Ta'ala, atawa kan napihan nin uno-uno. Sifat beta sin Allah Ta'ala alam sin Quran, atawa kan nakiawaita sin Nabi Muhammad. Di tayo maun. Inakal si manusia, amuin magsifat siya. Sifat sin Allah Ta'ala. Hawairun kiawaita halam sin Quran, atawa kan wairun kiawaita hasunna si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun sila Asy'ariyah, iban sin Mu'tazilah, iban sin Jahmiyah, iban sin dugan din kanila amin ahlut ta'til, in sila piyauna nila in akal daing hadalil. Iban pagyan nila maqtadal aqli isbatahu ma maqtadal aqli isbatahu asbatnahu. Bangkaunon sinakal amuin isbatun sa bunnalon in sifat sin Allah Ta'ala, bunnalon nila. Sawaun asbatahu Allah li nafsihi am la. Sibu da biyeta sin Tuhan, habihaon in sifat niya halam sin Quran, atawa kan wayron kiyabayta, bangkaunon sinakal nila, bat amoy on sifat sin Allah Ta'ala isbatun nila ito. Demikian napihan nila daysa. Minsan pakyabay tasin Tuhan, alam sin Quran, bihainin sifat niya. Apabila sumulang haakal nila, napihan nila in sifat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, halam sin Quranul Karim. Dan dihay ni piyauna nila, inakal nila. Daing ha dalil ha Quran, iban dalil daing ha sunnah, asabab din dito simulang sila ha ahlus sunnah wal jamaah, dan di ha pagpaham sin sifat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asabab din dito inagi nila, laysa lillahi aynun, in Allah Ta'ala wayrun kunu mata, wala wajhun, iban in Allah Ta'ala wayrun kunu bayhu, wala lahu yadun, iban in Allah Ta'ala wayrun kunu lima,
wala istiwa alal arsh. Iban wairun siya nanay babaw sa tak timut uga arash niya. Wala yanziru ila sama'id dunya. Ibanin aginela. Amuin mga sila simulang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di day sab sila mamarat saya. Sin inallahu ta'ala magnaog maripalangit dunya. Sumukawa. Lakinnahum yahrifuna wa yusammuna tahrifahum ta'wilan. In kasabunalan sin akida nila nagtahrif sila. Pinda nila in sifat sin Allah subhanahu wa ta'ala, in tahrif kanila pagtawag nila ta'wil. Hati niya bang imyanin Allah subhanahu wa ta'ala, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Siyabot sin Allah ta'ala aun siya aun siya bayhu. Maknahan nila ito paruwaing. In hati niya tiyahrif nila, pindahan nila sa di sila magpatampal, sinagtahrif sila. Iban pagtawag, iban pagyan nila. Atawakan in pagtawag nila. Sin tahrif nila yaun, ta'wil. Tiawilan nila kuno. In ta'wil manjari apabila ang dalil. Adapun bang in pagta'lil, bang in pagta'wil, wayroon dalil, di yat tumatawag ta'wil ha Ahlus Sunnah. Di yat tumatawag tafsir, in pagtawag hatu tahrif. In pagtawag yatu tahrif, minsan pa in pagtawag niyo kamu mga Mu'tazilah, mga Asy'ariyah, mga Jahmiyah, minsan pa pagtawag niyo in ta'wil, dahin kamu in pagtawag na mo yatu tahrif, sa wayroon kamu timindog, dahin hadalin. Amo yatuin panagnaan. Hati niya in pagiman pa Allah subhanahu wa ta'ala, parat sayahon mo. In pagiman na sifat sin Allah ta'ala, parat sayahon mo. Uno-uno na piyag sifat niya, hinawabaran niya. Amun kiyabaita niya kitab niya. Atawakan kiyabaita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hasunna niya. Min ghairi tahrifin, wala takifin, wala tamsilin, wala ta'tilin. In Ahlus Sunnah wal Jamaah, supaya di kita nyo makawa dahil nga kaidah sin Ahlus Sunnah wal Jamaah, in pagparat saya, in pagparat saya, doon ha sifat sin Allah Ta'ala, aun siya kaidah. Yung kaidah panagnaan, law niya min ghairi tahrifin. Min ghairi tahrifin. In tahrif, bimakna taghyir, pindah. Allah Ta'ala na sifat niya, in Ahlus Sunnah wal Jamaah, bang piyag sifat na sin Allah Ta'ala, habay ni sifat, in sifat niya, di tanat manjari pindahon. Di tanaman jari pindahon. In tahrif na bahagi sa nagdua. In bahagian panagnaan, tahriful lafzi. Tahriful lafzi. Pindahon mo, in kallam sin Allah subhanahu wa ta'ala. Imma bi ziyadati kalimah, doon nakaganapan mo yung kalimah, ganapan mo yung kalimah, amin biyat asin Allah Ta'ala sa Quran, aw harfin, atawakan daing mga huruf, ganapan mo, bukun kalimah yung ganapan mo sa huruf, aw nuksani, atawakan latan mo min huruf, atawakan kalimah, biyat asin Allah Ta'ala sa Quran, aw tagyiru haraka, atawakan amin baris sa Quran yun, pindahon, mapindaray makna niya. Biya na sin pamung sin sila ahlud dalal, Ar-Rahmanu alal arshi istawa. Ar-Rahman, intuhan Rahman, hababaw sin arash niya. Nanay babaw, sarta timutu. In istiwa din diya, pindahan nila. In istiwa, pindahan nila pa istawla. Gyanapan nila, in aya, hambuk huruf. Gyanapan nila, huruf lam. In istawa, nahinang istawla. At nagtahrif sila. Pindahan nila, in huruf, sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ibang biyarin sa simpamong nila. Hayat sin Allah ta'ala, waja'a rabbuka. Waja'a rabbuka. Pindahan nila yung kalimah rin dihay ni, in aki nila, wa amara rabbuka. Dan dihay nagtahrif sila, sa pindahan nila yung kalimah. Damikyan biya simpamong sin sila. Afarman sin Allah Ta'ala, wa kallama Allah Musa taklima. In Allah rin dihay ni,
dammasiyah, pindahan nila harakah. Famansub, impagbasa nila, wa kallamallaha Musa taklim. Dahil diya ini, diyahrif nila, pinda nila, insifat sin Allah subhanahu wa ta'ala, halam sin Quran, bimakna bukun Allah ta'ala, inna missara, sahi Musa alaihi salatu wassalam, inna missara Allah subhanahu wa ta'ala. Amuyatin tahriful lafzi. Ini karo bahagian sin tahriful ma'na. Di mo pindahan in kalima biyata sin Allah ta'ala, sa pindahan nila in ma'na. Biya na sinuno, farman sin Allah subhanahu wa ta'ala, dengan mga ayat niya, law nila in ma'na sin rahmah, iradatul in'am. In ma'na sin ghadab, iradatul intiqam. Hatinya bukun rahmat, hakikiyah, kasabundalan ni maksud ini. Bukun day sabung si dugal sin Allah ta'ala, imaksud, amuin pagdugalan ni Allah ta'ala hagadab. Damik kaninyad, lima sin Allah subhanahu wa ta'ala, pindahan nila rin sa bimakna. In aginila bukun inyad, amuin gula may lima. Sin Allah subhanahu wa ta'ala, sa bunal, sa immakna niya, law nila, al-quwah. Habihat tu kahalan tiyahrif nila, in sifat sin Allah subhanahu wa ta'ala halam sin Quran, asabab din dito, nakawa sila, dahil hapamaham sin ahlus sunnah wal jamaah. In sumunod dahil hatahrif, kaidah hikarwa, min ghairi takyifin. In sumunod dahil hatahrif, at-ta'lil, at-ta'til, min ghairi ta'tilin. In ta'til, ingkar. Ingkarun min unu biyata sin Allah subhanahu wa ta'ala, hakangan-nganan niya, tawakan kasifat-sifatan niya. Hatinya di mo siya parat sayahun. Di parat sayahun, in sifat sin Allah ta'ala, iban singan niya halam sin Quran. Amuyat yung mga sila, nakawa ding ha, pamaham sin ahlus sunnah wa jamaah. Doon naka, in pag-ingkar nila, kulliyan aw juz'iyan. Aw din kanila, di nila tuod parat sa yung sifat sinullahu ta'ala. Kataan sifat sinullahu ta'ala, di nila kahakaroon. Aun kay manan din kanila, kaya hakad nila kay manan sifat sin Tuhan. Himuting nila kay manan sifat sin Tuhan. Aun kay manan din kanila, in sifat sinullahu ta'ala, pamaham nila mo rin sifat kauhaan. Asabab din dito, natawag sila ahlut ta'til. Sabab, di nila kahakaroon. Yun uno biyata sin Allah ta'ala. Sifat niya halam sin Quran al-Karim. Atawa ka na sunnah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. In piagbidaan, sinasabot na to kain na, tahrif iban sin ta'til. Tahrif, artinya, amuin pagpinda sin sifat sin Allah ta'ala, doon nakatahriful lafzi, atau kan tahriful ma'na. In piagbidaan iban sin ta'til, amuin pag-ingkar atau kan panghimuting nga sifat sin Allah ta'ala. In tahrif, huwa nafyul ma'na sahih, alladhi dalla alayhi nusus, wastibdalahu bima'nan akhar, ghairu sahih. In piagbidaan niya, in tahrif, napihan in makna, kasabunalan sin Allah subhanahu wa ta'ala, amuin biyata sin nusus, biyata sin dalil, ubus, pindahan nila, parugaing makna, pindahan nila pa makna, bukun sahih. Adapun in ta'til, napihan daysab, in sifat sin Allah subhanahu wa ta'ala, sahih, ampa nila, min ghairi istibdalin bimaknan akhir, sarta di nila nakantian padukaing makna, biya na sin kakahinang si mga sila mufawwidah. Fa kullu muharrif mu'attil. Kataan muharrif magpipinda, mu'attil na siya. Walaysa kullu mu'attil muharrif. Ini ka tunya kaidah min ghairi takyifin. In takyif amin hantang sin Allah subhanahu wa ta'ala. Biya na sin sopama
Dahil nga sifat sin Allah subhanahu wa ta'ala, magnaog siya mari palangit dunya. Bang mabuti yung katubahagyan sindum. Dahil hindi ini, biduni takif, di mo naman jari asubunin kayfiyan niya, inantang niya. Kaya ingatan mo sa piarat saya min Allah ta'ala, magnaog mari palangit dunya, bang mabuti yung katubahagyan sindum. Sabi ita si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun di mo naman jari asubunin kayfiyan niya. Di mo naman jari asubun, biarin bahay pagnaog sin Tuhan, tumugpa baha siya, atawa ka nun sa sakatan niya, atawa kan biarin, atawa ka biarin siya sumakat, biarin siya maba. Di na tuman jari asubun sin kita. Sa buwerun na tubiyayta, katu tanyo, sin Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Malik rahimahullah ta'ala, nasubo siya. Afarman sin Allah ta'ala, Ar-Rahmanu alal arshi istawa. In Tuhan Rahman, nanaim babaw siya, haras niya, sarta timutug siya. Law sin na nga subukan niya, kay fastawa. Biarin law niya pag-istiwa sin Tuhan. Law Imam Malik, al-istiwa o ma'lum. In pag-istiwa sin Allah subhanahu wa ta'ala, panaim babaw ni haras niya, sarta panutugin niya rito, ma'lum. Kaya ingatan na, so biyay ta'ya to si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biyay ta sin Allah ta'ala. Wal kayfu majhul. Adapun yung kayfiya, inhantang niya majhul, di kaingatan. Sa bayrong biyay ta sin Allah ta'ala. Wal imanu bihi wajib. In pagparat saya kanya, sinin Allah ta'ala nag-istiwa pawawaw sinaras niya wajib, inukuman. Was su'alu anhu bid'ah. In pagpangasubo sin kayfiya, sinhantang, sin pag-istiwa sin Allah ta'ala. Law Imam Malik, inya to bid'ah. Kakahinang bako, sa bayro niya to nahinang. Sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, way raisab na asubo. Sin mga kasahabatan niya. Ini kaupat niya biduni tamsil, wala tamsilin. In Allah subhanahu wa ta'ala on siya sifat. Sa di na to manjari pagpasibuon, in sifat sin Allah ta'ala, iban sin sifat, sin manusia. Bisi biya sin imian kau law mo, in lima sin Allah ta'ala, biya da sin lima ko. In mata sin Tuhan, biya da sin mata ko. In pangdungog sin Tuhan, biya sin pangdungog ko. Di iyat to manjari. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, makarungog siya. Biya kato tanyo makarungog. Sa di magsibo in kusog simpang dungog sin kita nyo ban sin Tuhan. In kita in karungugan tamo rin masuk marikato. In Allah subhanahu wa ta'ala, diurungog ning katahan piya panjari niya. Sibu da halaw di man hagimba. Sibu da dumi man sin adlaw. Katahan kignut kuhibal sin manusia ini, diurungog sin Allah ta'ala. Iban kikita niya. Ada puning kita, aun tiub tuman sin pangatudta, aun tiub tuman sin pangdungugta. Hangkan na, di magsibo, in pangdungog, sin Allah ta'ala yung pangdungog sin kita nyo, di magsibo in sifat sin Allah subhanahu wa ta'ala, iban sin sifat sin kita nyo, bal yu'minuna, bi anna Allah subhanahu, laysa kamithlihi shay, wa huwa as-sami'ul basir. In ahlus sunnah wal jamaah, namamarat saya sila, sin in Allah ta'ala laysa kamithlihi shay, wayru'un sibu'nya, wayru'un sabanding niya hang sulab unu-unu, wa huwa as-sami'ul basir. Siyana in Allah subhanahu wa ta'ala, amo in Tuhan makarungog, amo in Tuhan makakita. In inibiyay ta'anay sabdain di in Allah ta'ala aun siya sifat makarungog, aun siya sifat makakita. In ini simulang in pamaham si mga sila muatil, amuin di nila parat sayahun in Allah ta'ala makarungog, di nila parat sayahun in Allah subhanahu wa ta'ala makakita. In ahlus sunnah wal jamaah, laysa kamithlihi shay, in Allah ta'ala wayrun sibu'nya, wayrun sabandingnya. In ahlus sunnah wal jamaah, fala yanfuna anhu ma wasafa bihi nafsah. Unuuning kya sifat sin Allah ta'ala, piyag sifat niya hangin hawabaran niya, di nato napihan, di nato himutingon. Sin ahlus sunnah wal jamaah, bat malengkan parat sayahun. In uno-uno na sifat, piyag sifat sin Allah subhanahu wa ta'ala, hangin hawabaran niya, amuin sifat, hikatupkan niya, amuin sifat, hakabasaran niya. Wala yuharrifuna al-kalima an mawadihi. In ahlus sunnah wal jamaah,
Di nila pindahon in uno-uno kalimah. Amu in biyayta sin Allah subhanahu wa ta'ala. Uno-uno sifat. Biyayta sin Allah ta'ala dalam sin kitab niya. Atawakan kiyabayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. In ahlus sunnah wal jamaah. Di nilayat tu pindahon. In kalimah doon habubutangannya. Atawakan huruf doon habubutangannya. Bang unin biyayta sin Tuhan. Amu yatim parat sayaw sin ahlus sunnah wal jamaah. Hari nila napindahan. In uno-uno na sifat. Pihak sifat sin Allah Ta'ala. Hagin hawabarannya. Wala yulhiduna fi asma'illahi wa ayatihi. In ahlus sunnah wal jamaah. Di sila mag-ilhad. In ilhad. Doon ayat sifat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iban hakangan-nganan niya. Amuin tumangkiring kau daing hakasabunnalan. Daing hakasabunnalan maun pakabatilan. Daing hapamaham kasabunnalan hapagpaham sing kasifat-sifatan sin Allah Ta'ala mangkangan-nganan niya. Sakali tumaykod kau maun pabukun kasabunnalan. Biya na sin amuin nasabot sin mga sila dukaing agama. Amuin nagilhad sila. Timangkiring sila kasabunnalan maun pakabatilan. Sarta ding hasifat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Piyak sifat nila hari ikatub hakabasaran sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biya na sin mga sila magsisyirik. Amuin pagngan nila hatuhan-tiutuhan nila al-Lata. Afara'aytumul Lata wal Uzza wa Manata Thalithata al-Ukhra. Aun santo-santo pagtawa ko nila al-Lata. In al-Lat law nila kiyawa nila minal alihah. Kiawa nila rin kalima alihah. Hati niya. Kiawa nila rin hangan sin Allah Ta'ala. Wal Uzza, iban sin Tuhan. Uzza, pagtiutuhan nila. Amingan sin santo-santo nila. Law nila, kiawa nila rin Al-Aziz. Wa Manat, intuhan nila Manat. Law nila, kiawa nila rin Al-Mannan. Inyat tubo ko na mayat yung kasabunnalan. Inyat to kabatilan. Damit kaya naunday kanila. Ini biutang nila nga sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atawakan sifat sin Allah Ta'ala parihi katupkan niya. Biya si mga sila naswara. Tiyawag nila ng Allah Subhanahu wa Ta'ala Ama. Tiyawag nila ng Allah Subhanahu wa Ta'ala Ama. Tiyawag nila Tuhan Ama. Tiyawag na rin Tuhan Anak. Diyat tuhi katup sin Allah Ta'ala. Tawon mo si Ama. Tawon mo si Anak. Inyat to pagtawag sa ilhad. Damikyan biya sin pamung sin mga sila Yahudi. In Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aun sifat niya kulang. Bukun puno jukup. In Allah Ta'ala. Iman pagyan nila. Inna Allah faqirun wa nahnu aghniya. In Allah. In agisin sila Yahudi. In Allah Ta'ala puno miskin. Ada punin sila Yahudi dayahan. Inyat turiyat tuhi katu pagkabasaran sin Allah Ta'ala. In kakahinang nila yat tu ilhad. Bukun yat turing hapamaham. Sin ahlus sunnah wal jamaah. Iban biya day sab sin pamaham sin sila Jahmiyah. Law niya sifat sin Allah Ta'ala innaha alfazul mujarrada. Tumubtub sadya rin nun hawis saray sifat sin Allah Ta'ala. Bukun hakika, bukun kasabunnalan. Biya na sinabi nila day nga sifat sin Allah Ta'ala law nila fasami'u la yadullu ala sam'in. Sifat sin Allah Ta'ala sami'un basirun makarungog makakita. Law nila in Allah Ta'ala aun pang dungog sadi siya makarungog. Aun pang ita sadi siya makakita. Amit in Jahmiyah. Hayyun la yadullu ahla hayatin. Aun sifat sin Allah Ta'ala buhi. Sabi kung manunjukin siya yung buhi. Amuyat tuin pamarat saya. Si mga sila Jahmiyah. In ahlus sunnah wa jamaah. Di kita man jari magpaham. Simpaham bihat tu. Wala yukayifuna. Pamaham sin ahlus sunnah wa jamaah. Wairun kayfiyah nila. Di kita. Di natutukoy laun. Inhantangan. Sifat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ba't malainkan bang kiyabay ta kato tanyo. Inyat tu kaharam na tu. Sabang wairun na kiyabay ta. Di na tu sipatan. Di na tu butangan hantangan. In Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahil doon na sifat niya. Wala yumassiluna sifatih bisifati khalqihi. Iban in ahlus sunnah wa jamaah. Di nila pagpasibuon. In sifat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala.
iban sin sifat simpia panjarinya. Li'annahu subhanah la samiyya lahu. Sababin Allah subhanahu wa ta'ala wairun sabandingnya. Wairun sabandingnya, wairun sibuknya. Wala kuf'alahu, iban wairun sibuknya. Wala niddalahu, iban wairun saputunya. Tunggal isa-isanya. Wala yuqasu bi khalqi subhanah, iban di menjadi kiasun sin ahlus sunnah wal jamaah. In sifat sin Allah subhanahu wa ta'ala maun pasifat sin pia panjarinya. Sabab in pamaham sin ahlus sunnah wal jamaah laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Sifat sin Allah ta'ala biaitanya halam sin Quran wairun sibuknya, wairun sabandingnya. In sia Tuhan Allah subhanahu wa ta'ala makarunggu iban maka kita tub na sadjarin di in pengajian na tuhad lawini wa insyaallah ta'ala ganapan na tu'man ha ahad balik ahad susungun yan insyaallah subhanahu wa ta'ala sambil na tu matalus in pengajian dari di kitab Aqidatul Wasithiyah bang na tu matalus ini insyaallah kehatihan na tu in kangan-nganan iban kasifat-sifatan sin Allah ta'ala amu in kiabaita halam sin Quran iban kiabaita sunnah sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, yato na to na diungin nasihat sinambok guru kita niyo. So insyaallah subhanahu wa ta'ala matampal na in sampai sing guru tanyo tungod pa mga apida sin tao hajaman tani biya. Insyaallah subhanahu wa ta'ala tangbusun nato in program ini pagdua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.